Hello bayaro ang ron banggai kaisa shortcut trick to bai jongo amongka square ni shortcut trick जों base on 50 खायनाय 50 no base खायो square trick खायनाय तब नाय तंदि so एखारै पयान सिं पाइथाक जरा के फायदि जों तब खायनायने जों पहिलाबो 49 square no खायफांनाय रनो 49 square नि shortcut trick बाय खायनाय इगे 49 50 नि साय बसो कम नाया नाय base on 50 बो 50 no base खायो जों खायनाय के 50 ni say 49 dia bisa kom ke 1 kom okay 1 na always based on 50 wo okay 50 no base kai 50 okay always 25 ni bisa minus kai nai bom no minus kai 1 no minus kai 25 ni bisa 1 minus kai dia bisa kai 25 ni minus kai okay 24 kai okay tabo last yang ni bom sunya 1 ni square mati kai 1 square tik kai bisa kai 0 1 01 no boro suinya iseng 01 no oro 01 suinya okay besok paika 2401 asa isi only 5 seconds in tangnai nero mo khayani ma abe khani te kaisa khai phungnai nai di 47 square 47 square besok painai 47 50 ni se besok kom check khai 50 inside 47 besok kom inge 14 inside 3 kom inge 3 no boro minus khai nai 25 ni simi 25 ni bisingo 3 minus khai 25 ni bisingo 3 minus khai besok khai sinero 22 inge tabu 3 ni square tik khai 3 ni square besok nai 3 ni square inge 0 9 09 boro sunai or 0 9 price thamuka asa ini table tab khai phang nai di tab ke 42 square 42 15 inside te besu kom check khai di 15 inside 42 besu kom 8 okay o 8 no 25 ni bisingo minus khai nai 25 minus 8 khai ke sin thare mo besu khai nai 17 25 minus 8 inke 17 inke tak 8 square ni besok finance ni 8 square ni 64 8 square ni 64 5 64 number sine or 42 square inke 1764 abai kina nai di te betabo number kotono khai punai tabo ke 39 square 39 square besok nai 15 inside 39 je besok kom check khai 15 inside 39 je besok kom 11 kom inke 11 not 25 ni singo minus khai di 11 minus 25 minus 11 inke singo 14 inke 11 ni square ni 25 11 square ni besok khai 121 okay for me to khai di square kan last into digit sini se sunya nai last into digit besok 21 sidi kete u1 to tongko u1 number sini se u1 no u4 ni sakau iba to aw tak plus khai dibon plus khai di besok 1521 1521 39 square ni kete amot khai to chung tak kom no khai tak kabang ko 50 ni sai kabang ke bahai nai nai di 50 ni sai kabang from ke no kaisa khai phungnai 53 apro ke bahai nai 50 ni sai kabang from ke plus 25 missing 50 ni sai bese kabang bo 3 kabang 50 ni sai ke 25 plus 3 bese 25 plus 3 ke 28 3 ni square dikhai 3 ni square bese khai 3 ni square ke 9 09 mas ni kan 9 khai na 2 digit swing 9 09 ke 09 price thamuka अब एखाने नाइजे ते कैसा खाइ फुंनाय 50 बेसे खाय 57 नि वैल्यू दिखने स्क्वायर बेसे नाय 15 से बेसे गोबां नाय चेक खाय 15 से 7 गोबां 25 plus 7 sorry 25 plus 7 के बेसे फाइनेंस नि 25 plus 7 32
दा 7 square नि value दिखायो 7 square नि value बेसे 49 ओंखे और जगह सोइदि 49 3249 ओंखे 57 square वाइखौ नायफिदि दाबो के एसे गोबां 62 square 62 square 62 square नि value बेसे 50 नि साइ 62 बेसे गोबां ओंखे 12 बाङो नों बुजियाखै माया 62 नि बिसिंगो 50 माइनस खायो हेके साइ माने 12 ओंखे 12 बाङो ओंखे दाबो 12 no 25 plus 12 खायदि 25 plus 12 खाय ओंखे बेसे खायनाय सिन थानायबो 37 12 square नि value बेसे 144 5 happen last in 2 digits only 2 digits mas खायनाय सिन 4 ठीक है 1 टंग को 1 नंबर स्मार्ट सुनाय ओ साखा 7 नि सा प्लस खायदि प्लस खाय बेसे खायनाय सिन 4 8 3 3844 अमंका बेसे 3844 खायनाय दो अमंके सिन बेसे नि 62 नि स्क्वायर ताबति कैसा खाय फुंनाय नाय दंदि नादि अमंके 65 square ओंखे 65 50 नि साइ बेसे गोबां ओंखे 65 50 नि साइ 50 नि गोबां 15 नि साइ बाङो ओंखे तमा खायनाय जों 25 प्लस खाय 25 plus 15 ओंखे जों बेसे 5 40 ओंखे 15 नि स्क्वायर नि value दिखायो जों 15 square नि value बेसे 5 225 के last in 2 digits सुइदि only 2 digits last मा सुइदि ओंखे 2 5 के 2 तो दं खय लेबा 2 no जों बर सुइनाय ओ 0 नि साकाव प्लस खायदि प्लस खाय सिन बेसे फायनाय 5 2 2 4 4225 अमंके 65 नि स्क्वायर ए अबाय के नरो खायमानाय केतेबो बसकांनि सालतेबो आपके 100 based on 100 no खायफुंनाय इनरो ओ बिजनेस आजा खांखेबा सब्सक्राइब खायदि आरो चैनेल ते लाइक खायदि कमेन्ट खायदि हामबाय